جهت درگیری سویدکاری بانو تنهادردان 5 سال اخیر از جانب بانک‌ها و تشکیلات قرضی و زنان سویدکار تقریباً 2.5 میلیارد تومانی خرج شد. حالا شماره عمومی زنان سویدکار در کشور ما بیش از 160,000 نفر را تشکیل می‌دهد که از آنها 126,000 نفر زنان و دختران و سویدکاری انفرادی مشغول А сегодня мне очень понравилась аудитория. Со всех регионов Таджикистана приехали. 95-й, я считаю, до 2005 года это была вынужденная мера. То есть женщина сперва искала работу по найму, не находила, потом что-то начинала производить. Сейчас уже нет. Женщины видят, что насколько женщина-предприниматель успешна. Они заражены ее примером. Они видят, что это, когда ты собственник своего дела, ты более гибко распоряжаешься своим временем, рабочим временем, графиком. И ты можешь действительно реально совмещать то, другое, третье. Ты хозяйка своего дела, своего времени. Поэтому, мне кажется, сейчас уже женщина думает как, уже не как способ выживания предпринимательства, а как реальная возможность себя реализовать, иметь предприятие, создавать рабочие места, доход, прибыль и улучшать свое экономическое благосостояние. همین بهترین کارخانه باشه محصولاتش جهانی. چی در همین زمینه مشکلی همینه که کمتر مبلغ نرسیده است. نخواست قرض گیری چقدر مبلغ درخواست؟ ما بسیاری مبلغ شایخدم میمونم. خیلی که اگر ساختمون کنم تجهیزات خریدن نمیتونم. تجهیزات بخرم ساختمون کردن نمیتونم. چقدر مبلغ لازم است؟ ما ده همین $9,000 چی باشه خود از کارخانه ما 100% بود کرد. یگانجا مراجعت کرده برای دریافت مبلغ؟ ما بسیار وقت لایحه نوشتم، لایحه هم نگذاشتن. هیچ چیزش نفهمیدم. ما برای که ناحیه دوردستیم بخمون در دیهات زندگی میکنیم. اگر همین چندین تشکیلات رو ما لایحه نوشتم. نه که همین اکسفاند نوشتم. چند تشکیلات تقریبا شما با جواب رد دادن؟ نوشتم. ایفاده نوشتم. ایفاده بداره. همین خیلی مهنتی کرده بودم که و هم سرمایه‌گذاری شد. همین ایکون سبب شد که همین ایفاده مرا یوردم نکرد. $9,000 شما طلب کردید. همین چی شما را راه افتاده میکنه سوال؟ ما گنده راه افتاده شده بودم. یک ای وقتی که قطعه اکسفام همکاری کردم با علاقه ای سری نو و فکر میکنم که زنده شده گیم قطعه هم زنم.